kuvamo kandi noneho ikiza bari kuva Sud Kivu, hari uduce bari kuvamo muri Sud Kivu, hari n'itwo bari kuvamo hehe Nord Kivu. Mwana wa mama Sam ebana ngo bavuye Rubero ngo bagiye kuva Warikare ngo sinzi n'utuntu tuzi muri za Sud Kivu bari kuva. Ngiye mu kanya najya kubona nkabona societe hari abantu bije Geneve mu Busuwisi baje basinyanye amasezerano na AFC 23. Ese ubundi wagereka abantu tukababwiza ukuri. Reka abantu babwiza ukuri. Bantu mukurikira ibi biganiro dukora. AFC 23 hari ubutaka yafashe bufite ubuso bungana na kilometero kare 34,000. Ndagira tubyumvikaneho neza cyane. 34,000 kilometero kare. Mu Rwanda rufite 26. Yego. Ibyo nibyo abantu bose baraho ngaho bategereje. Banizeye. Uzi drone zijya mu Minembwe? Yego. Turatubivuga se. Uzi zagarukiye za Karundo hari ibuvira. Uribuka drone iherutse kurasa Igoma? Leta ya Kinshasa yanze kuyemera, yavuze ko ngiye drone yari ivuye mu Rwanda. Urabyemera ntubyemera? Ibaze ko na leta ya Kinshasa ubwayo ifite ubwoba bwo gutangaza ko yarashe muri Goma. Kubera ko yabirenze ku masezerano ku gahenge. Leta ya Kinshasa ifite ubwoba bwo kwemera no yanze kwemera ko ariyo yishe Willy Ngoma. Yasohoye itangazo yitirisiba. Yanze kwemera ko ariyo yarashe muri Goma ikica Karina Buisete n'abandi babiri. Turi kumwe. Na n'ubu kugezana n'uyu munota drone uracyazumva zijya kurasa mu Minembwe. Leta irarasa mu Minembwe umunsi ku wundi ariko ikihakana igitero cya Goma, ikihakana kwica Willy Ngoma, kandi byakaba ari success story kuri leta ya Kinshasa. Turi kumwe cyane, turi kumwe. Kuba leta ya Kinshasa yari itangiye kugaba ibitero Goma si success story i Kinshasa. Ariko binayishyira mu mutego. Kuba bari bishe Willy Ngoma ntabwo ari success kuri leta ya Kinshasa. Success ku ruhande rumwe ariko kubitangaza bikaba ikibazo. Si success rero. Nimba udashobora gutangaza ibyiza wagezeho si byiza. Ushobora gushyugumbwa mu karibwa mu kumva ko naho bari mushobora kujya kuhabakura. Uwo ni wo mutego nakubwiraga. Kuko ndaguhamiriza neza ko bari buze kumenya aho AFC ivuye ariko ntibari buze kumenya aho igiye n'ikigiye kuhakora. Gusa ikintu cya mbere gikomeye AFC iri gukora iri gusekiriza ibice yabohoye. Ibi bintu kuki utabyumva ko ahubwo hari uburyo Amerika yayisabye mwibanga timube muvuye aho kubera ko cyane mu gusubira inyuma tubona biba ari uko Amerika yavuze. Umva nkubwire wowe cyatari Amerika yabibabwiye. Umva nkurabure muvaho. Muri Kongo hari ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga. Biri mu byo Amerika itifuza. Turi kumwe? Biri mu byo Amerika idashaka. No mu byo bagiye basinya muri akoro harimo ko Tshisekedi bagomba kumureka akarangiza manda ye. Turi kumwe? Mu byo Colonel Nanga arwanya bya mbere muri Kongo, arwanya ko itegeko nshinga ryahinduka. Turi kumwe cyangwa ne turi kumwe? Uri kunyumva neza? None se ubundi utekereza ko ba Colonel Nanga hari ababuriki? Bafite ubutaka, bafite abaturage, bafite inzego z'ubutabera, bafite inzego z'ubuyobozi. Nigiye. Hari abarabura itegeko nshinga kubera atari igihugu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi.
namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuhirano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abasirimu bamaze kutugana muri Fablawudute, urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fablawudute ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bakorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fablawudute. Wadusanga dukorera mu Gakiriro ka Gisozi, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12 40 Fablawudute, igisubizo ku batugana. Yes, nezere ko umeze neza cyane aho uri hose udukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi tunyuza ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV. Turahari, turaje turagarutse n'ubundi tumeze neza cyane. Nitwa Gakire Sam Robert Sympathique, nawe arahari. Sempa uraho? Meze neza cyane. Yego, ni amahoro nimba umeze neza, n'abadukurikiye nezere ko mumeze neza, kandi nimba bitanameze neza cyangwa cyane ayandi ntiwihebe, ejo Imana izabigenza neza. Ya nuko bimeze ntiwihebe cyangwa cyane ayandi harya. Buriya ngo kuburiho nicyo gishoro. Buriya abandi ngo haguma ubuzima. Haguma ubuzima, pfa kuburiho uhumeka. Ibindi byose buriya nirenzaho. Ni igeno ry'Imana. Imana buriya hari ukuntu uyu munsi bajya bavuga ngo hari abantu batatu utabugomba gusuzugura, kuko hari igihe batungurana. Uzi abantu batatu ari bande? Umwana se ubundi arasuzugurwa. Buri ushaka kubona umwana anyuze hano ari ku muhanda yambaye ibikabutura bicitse n'ibiki, mu myaka 20 ukazasanga yabaye depite. Ubu uri gusuzugura ibyo utazi. Yego. Undi muntu wa kabiri rero, umuntu wize utarabona akazi. Yego, tuzi turabona akazi ariko abitse afite ubumenyi bwe, abubitse hariya na diplome ye. Ejo n'ejo bundi ashaka kujya gukora ikizama, maze imyaka 10 deposa byanga cyebuka adeposa byanga kandi ubireba. Ubu nawe burya ikindi kubizera ku muntu usenga. Umuntu usenga buriya, umuntu wicaye ku isezerano ry'Uwiteka Imana, icyo wakora cyose arakureba akakureka. Ubu rwose Imana hari ukuntu abarokore bajya bagira mu kwizera ariko ukabona kurakabije. Reba nka Nyarudindiri yicaye ku isezerano ryo kuzashaka umuzungukazi. Ninde wari muhaye? Imana. Kandi yaravuze ngo nubwo waza umeze ute, ntabwo nakwemera atari umuzungukazi. Ubwo Nyarudindiri yashatse vuga ko niyo yapfa azazuka. Ubwo ntiyemera ko ashobora ntanemera ko ashobora kuzapata mushatse. Kuri wemera ko nanapfa mbere ko ashaka uwo muzungu azazuka, ariko mwene bari aba yemera ko kuba bitari byaba bigendanye. Buriya bajya bavuga ngo abantu basenga ngo nubona uri kugenda usubizwa cyane, Imana igenda iguha ibyo yakubwiye. Jya umenya ko buryo uri kugenda usatira iherezo ryawe. Iyo se yaba ari Imana? Imana se yakwemera kuguha ibyo utari buryeho? Iyo si Imana. Wowe Imana agiye guhereza amasezerano, noneho amasezerano yawe atangiye gusohora, ugize n'icyo ubaye bari Satani akwibye. Ntabwo wari wabona umuntu
uba avuye mu bukene atangiye kubona amafaranga yararyaga dodo yatangira kugura inyama akarwara gute cya satani ni igikara nyine nuko bigenda icyo ngicyo ndacyemera satani yakwiba rwose wari ugiye kubigera. Icya kabiri kubona amafaranga wari uri mu buzima bubi waryaga iteke ukarya ikijumba ukarya igihaza ukumva umeze neza ntabwo bikwemerera guhita ujabuka ukajya ku nkoko ifi n'urukwavu bihoraho sibyo kuko byo bishobora kugutera indwara ituma aya mafaranga utayaryaho. Abantu benshi rero bicwa n'ibyiza Imana ibahaye mu gihe gito kubera yuko reka nguhereze urugero twebwe turi mu bihugu bikennye. Ibaze ko umuntu atangira kugira uduceri ku myaka 40-45 abasigaje ingahe yo kubahoza imyaka 40-45 twebwe byitwa ko ari cyo gihe umuntu ashobora gutangira kubonera ku dufaranga ngo yarakoze yaracotse icyo yacyarabize karabaye. ubwo se wayarya ryari? Nicyo nangiro nenda kukubaza wayarya ryari se? Niyo mpamvu nyine yabonye kuri 45 utangira kwihaza mu kiribwa no mu kinyobwa inyuma y'imyaka 2 kiraguhitana ukaburagiye uhita ugenda ugahita rero ubisiga bikarebwa n'abatarabiruhiye. Nyarudenderi nawe rero wicaye ku isezerano ry'Imana ngo niyo wazurinde yego sinakwemera utari umuzungu. Bisobanuye ngo niyo yaza ari umuzungu waraburije uri usigaje umwuka wa nyuma Nyarudenderi yamwemera kugira ngo yemeze abantu ku isezerano ry'Imana ribaye risohoye. Arewe twagiye kandi nguko rero niko bimeze ariko nanone ku bantu basenga ku bantu badugurikiye muhaguruke mujye gukora nimba Imana yakubwiye ko izakugirira neza ijya wumva ko bizaturuka mu mirimo y'amaboko yawe. Nikubwira ko izagukorera ubukwe jya gutereta ntabwo izazana umugeni ngo uhuruture mu bicu. Uri umusore nzagukorera ubukwe shaka amafaranga ukore unanaterete. Hari abantu b'Imana ijibwira ngo nzaguhereza umugore nzaguhereza umugabo ariko akavuga ati Imana yaramunyemereye sinzanatereta nzagenda mu nzira abantoragure ntabwo bibaho. Iki cyari cyo kora cyera bimenya byara ariko Imana akubwira ngo nzaguha inzu ugahita ujya gufata iyo kwa Rubangura ugasengera igikuta. None Kigali unanashomye ntabwo ujye ubona abantu birirwa bazenguruka ama etage y'abandi ko ndagufashe mu izina rya Yesu wa etage we ndakubohoje ndagufashe. Kandi ko kubohoza buri gihe nkagarukaho ukavuze bivuze ngo ubohoje inzu y'abandi uyibohoje mu izina rya Yesu byigize icyaha. Ibintu biba ari ibiki ubohoje inzu y'abandi unayibohoje mu izina rya Yesu nyirayo yari hariya wasanga nicaye muri ofisi mu nzu ye wowe ukagenda ngo ndayisengera ndayibohoje inzu y'abandi. None hano igihe uyibohoza ikirimwe amadeni ya banki nyirayo mu mutwe we haba hashyushye ariko uvuga ati nzasoza kwishyura banki rya ibaze mpagaze ku nzu sindarenza no kwishyura ideni ukaza kuyisengera ati ndayibohoje mu izina rya Yesu ndayibohoje si nko kuvuga ngo ndayishimuse ubwo urumva uwo muntu mwakiranuka ngo nyirayo umuteza ibintu ayime n'amahoro ayime. No si uko Imana itanga si niyo nzira iby'Imana bicamo gusa nemera ko Imana ivuze ariko iyo umuntu agenda akora aragera njye ndibuka ko kera nkiri umwana najyaga numva ko ngo nshaka kuzabona nk'indege yego igikapu cy'amadolari kikabacika nka gitora cyangwa ukumva ko abantu baba bari kugenda bagata nk'igikapu cy'amafaranga akaba ari ugitora ukumva ko muri make uzakizwa nuko watoraguye. Ibagirwa zira n'inzozi z'umwana zira n'inzozi z'umwana umuntu wese arya rushya rya yakoze yego biriya bintu byose byaturutse kuri Adamu na Eva kandi ujye umenya ko abakire bakora kurusha abakene cyane. Abakire baryama amasaha make kurusha abakene kandi buriya abakire babo baba bahangayikiye iterambere ryabo kurenza ibindi we abashaka ntabwo yishimishwa n'ahari hari nta mukire ushimishwa abafite miliyari akumva yagira 2 akumva yajya kuri stage z'aba afite 5 akumva yagira 10 gutyo kubera yuko umukire niwe muntu wa mbere ubuzi ko ubukene bubaho. Nawe hari igihe buretse mbwi umukire niwe muntu wa mbere ubuzi ko ubukene bubaho icyo ni cyambere kandi agatinya kongera umukire niwe muntu wa mbere ubutinya ubukene umukire niwe muntu wa mbere utinya gusubira aho yavuye. Buriya mwabantu umuntu uzagutukana abazakubwire ngo gapfudakize icyo gitutsi gapfudakize yego bo birange kure nawe birakujye kure ariko nyine ubwo saro wabigutuka kize ntitwiganye nta mukire wagutuka ngo gapfudakize. Twigishaga reka mwibutse ikintu yatubwiye bitaga Robert
yatwigishaga icyongereza yari umukongomani Robert yaravuze my ngo friend umukene wa none niwe wabishatse yarabivuze icyo gihe umukene wa none niwe wabishatse kubera ko icyo gihe hari erega ubukene bushobora kugaragara no mu mahitamo yawe noneho bikaza kuri twa video tujya tubona bakavuga ngo muri za 40 ubwo abandi bari kugura ibibanza i Kigali iso yari kwibyinanira n'inkumi ndombora ya soro bakerekana ko ariko hari n'abandi bari bafite n'amafaranga bakamwereka ikibanza kiri kugura 700,000 hano i Kigali afite miliyoni 5 afite miliyoni 5 wijya kure 35,000 afite miliyoni 5 ziri gupfa ubusara bwate ubutaka se burandajya kubugura ubutaka za sente baracyazifite buriya amafaranga ntabikwa amafaranga abikwa mu bintu yego iteka ryose niko bigomba kugenda cyane dukora amaboko mu mufuka musenge koko hari ukuntu Imana nayo iblessinga imirimo y'amaboko yacu ni nk'igihugu imbaraga z'igihugu zishingira ku gisirikare icyo gihugu gifite yego twagiye rero twageze mu gihugu cyane reka twinjire rero mu mwandiko reka twinjire mu mwandiko tubambutse hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho abantu bibuke busibeje nubwo twakoze ibiganiro bigiye bitandukanye bikutanga amakuru y'ukuri ku gusubira inyuma kwa M23 ari kugenda hasohoka inkuru rero buzivuga ko ngo M23 ntabwo yasubira inyuma niyo ibikoze ngo abari amayeri ubyibuke nawe uvira bahava nta na rimwe umukongomani yigeze yemera ko bahavuye na n'ubu ntibarabyemera urabyibuka Purusi gavana uriya mugabo njye sinjya nshaka no kumwita gavana Jean Jacques Sadiki yibaza ahantu ayoboye professeur ubu urayoboye ni umwarimu wa kaminuza ni guverineri wa Sud Kivu hehe Uvira na Baraka na Fizi wamenya ko Uvira hagera ari uko UN hari n'abandi ibyo ndabizi mugabo agira ubwoba nawe wabugira uko muje erega Tshisekedi nari Kinshasa kuki ushaka ari Purusupfa shebuja ari Kinshasa ku birometero 200 shaba byihoreye ari n'umusifire shata ari umusirikare ngo bamwohereze byibuza ku rugamba avuga ati mfiriye ku rugamba ahubwo uvuze ku kantu ngo ko kuva mu bice kwa FC 23 nabonye na leta ya Kinshasa yatangiye kubyemeza ko bahavuye hari uduce tumaze kugera muri 30 uretse hari uduce tugera kuri 30 bamaze kuvamo kandi noneho ikiza bari kuva Sud Kivu hari uduce bari kuvamo muri Sud Kivu hari n'itwo bari kuvamo hehe Nord Kivu mwana wa mama Sam ebana ngo bavuye Rubero ngo bagiye kuva Warikare ngo sinzi n'utuntu tuzi muri za Sud Kivu bari kuva ngiye mu kanya najya kubona nkabona societe hari abantu b'i Geneve mu Busuwisi baje basinyanye amasezerano na AFC 23 ese ubundi wagereka abantu tukababwiza ukuri reka abantu babwiza ukuri bantu mukurikira ibi biganiro dukora AFC 23 hari ubutaka yafashe bufite ubuso bungana na kilometero kare 34,000 ndagira tubyumvikaneho neza cyane 34,000 kilometero kare u Rwanda rufite 26 yego ubwo butaka bufite kilometero kare 34,000 AFC 23 yafashe uvuye aho buri gace ikarindira ku birometero 300 uburyo bwo gusike bari ngaha turi kumwe yego uri kumva ikintu kirimo ndi gushaka kukubwira bisobanuye ngo ni kuki mutarumva ikintu kivuga ngo AFC 23 yavuye Goma ni kuki mutarumva ikintu cyitwa AFC 23 yavuye Bukavu cyangwa se kuko iyo yasizeho n'ubuyobozi yasizeho n'inzego z'ubuyobozi mu buryo bwiza bwuzuye bufatika ndashaka ngire ngo mbabaze bavuye muri Rubero bagiye bari kuva Warikare bari kujyayo bagarutse inyuma ndagira ngo ubwire ko batarasubira inyuma na kilometero 50 mu gihe bya bice nakubwiye byazagoma na Bukavu babirindira mu birometero 300 ibyo babyitara gusetsa imikara umuntu utekereza ko AFC 23
izava mu bice yafashe rira wihanagure hatabaye igitutu cy'Amerika cyane rira wihanagure igitutu cy'Amerika cyahaba nta nama ya iki igitutu cy'Amerika nicyo cyonyine gifite kubabwira mugende aha igitutu kibabwira ngo nimuve aho ngaho ntabwo mwarenze ku masezerano ya Washington nimuve aho musubire hari inyuma. Amerika yananiwe kuvuga ngo nimuve Goma, Amerika yananiwe kuvuga ngo nimuve Bukavu. Umva nkubwire wowe, ibyo ni byo abantu bose bari aho ngaho bategereje banizeye. Uzi drone zijya zijya mu Minembwe? Yego turatubivuga se. Uzi zagarukiye za Karondo hariya i Buvira? Uribuka drone iherutse kurasa Igoma? Leta ya Kinshasa yanze kuyemera, yavuze ko ngiye drone yari ivuye mu Rwanda. Urabyemera ntubyemera? Ibaze ko na leta ya Kinshasa ubwayo ifite ubwoba bwo gutangaza ko yarashe muri Goma. Kubera ko yabirenze ku masezerano ku gahenge. Leta ya Kinshasa ifite ubwoba bwo kwemera no yanze kwemera ko ariyo yishe Willy Ngoma. Yasohoye itangazo yitirisiba. Yanze kwemera ko ariyo yarashe muri Goma ikica Karina Buisete n'abandi babiri. Turi kumwe? Na n'ubu kugezana n'uyu munota drone uracyazumva zijya kurasa mu Minembwe. Leta irarasa mu Minembwe umunsi ku wundi, ariko ikihakana igitero cya Goma, ikihakana kwica Willy Ngoma, kandi byakabaye ari success story kuri leta ya Kinshasa. Turi kumwe cyane, turi kumwe. Kuba leta ya Kinshasa yari itangiye kugaba ibitero Goma si success story i Kinshasa. Ariko binayishyira mu mutego. Kuba bari bishe Willy Ngoma ntabwo ari success kuri leta ya Kinshasa. Success ku ruhande rumwe, ariko kubitangaza bikaba ikibazo. Si success rero. Nimba udashobora gutangaza ibyiza wagezeho si byiza. Kurenga ku gahenge. Nimba udashobora gutangaza ibyiza wagezeho ni bibi, si byiza. Ahubwo mva nkwereke rero, mva kantu karimo. Urumva ko Kinshasa igira ubwoba bwo kuba kariyo yarashe Goma, ikagira ubwoba n'isoni byo kuba kariyo yishe Willy Ngoma. Ejo ukabona AFC iri kwikura mu bice, iri kugira ite, ntibari kuyirasa, nta n'itangazo wabonye, yo bakakubwira ngo iri kuva mu bice. Très simple, iravamo. Isi mwese, isi yose mubibone ko yavuyemo. Haze Wazalendo, haze FDNB, haze FDLR, haze FARDC, nibarangiza bashotore AFC ku hantu yagiye. Ibyo bice byose yabivuyemo. Urumva izarasite? Izarasite se nyine mugari. Izarasa yongera kuhafata. Turi kumwe? Afite kurenga ku masezerano. Uyu ni umutego. No, yavuye mu bice. Ibice ivuyemo bijyamo FARDC, Wazalendo, FDLR na FDNB. Batangira no kugaba ibitero kuri AFC 23. Izifata cyangwa izarasa? Mu byuzi se urabizi ko ibice bavuyemo bahita babijyamo. Njye ndi kukubwira ibigomba kuba. Baba gifite ubwoba. Ibi ndi kukubwira ntabwo ari ibintu byo gutekerezaho kabiri. Niba hava hagomba guhita hajya abo bantu nkubwiye. Uranyumva neza? Yego. Iyo ni oda. Nibava aho bava. Kandi none ikintu nacunze kuri AFC M23. Yego. Niyivuye ibi mu bice yari yafashe. Isigarana point strategique. Zaho. Kavuga ati nuburi ntiyagira igikoma. Turahafite ni nka Uvira. Ubu Uvira uzi ko AFC M23 ifite byibuza nka 40. Ese ubundi ahantu hari abantu igihumbi. Reka tuve ku gihumbi tukamve kandike gupresiza umubare. Ahantu hari abantu umubare mutazi. Ni gute havundi mubare mutazi mukavuga ngo barahavuye? Mugani. Ahantu hari umubare mutazi. Ntago uza bahadeployinze ari bangaye. Tuzi n'abahavuye. Ubonye umurongo w'abantu nk'ijana ngo barahavuye. Turi kumwe cyangwa ne turi kumwe? None se Samu, hari ikindi kintu ngiye cyakintangaza. Abantu batekereza ngo AFC M23 ngo ivuye mu bice yafashe. Ikiyoboye ikiganje Goma na Bukavu. Abo bantu baba bari gutekereza iki?
ikintu cya mbere gikwiye kwemeza isi cyangwa umuntu uwo ari we wese ko AFCM 23 iri kuva mu bice yafashe. Icya mbere si uguhera Rubero, ni ukubanza yonyine kuko si iri kuyikura. None se bategereje ko hari igihe bazumva ngo n'abari abayobozi muri Goma na Bukavu barahavuye baragiye, na Corneille na Makenga barahavuye baragiye. Corneille yakatiwe urwo gupfa n'umutwe we ushobora kuburaho $5 million. Makenga nuko, Bisimwa nuko, bose nuko barahava bagiye. Umva papa, za UN ziri kumanuka zikavuga ngo mwatubabare se mukareba uburyo iki kibuga cy'indege cyafungurwa. Nabonye na leta ya Kinshasa yabisabye kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikomeze. Turacyari kumwe, turi kugendana Sam. Iby'ubutabazi kandi leta ya Kongo ivuga ko ahari abaturage bagezweho n'ingaruka babuze uburyo ubutabazi bubageraho. Aya niko yirirwa avuga. Yego. Ibyo ngibyo se wari wumva leta ya Kinshasa ivuga ko AFCM 23 yashenye inkambi z'ahantu iyobora abaturage bose batuye mu ngo? Barumva ibivuga? Barabivuga. Kinshasa ivuga ko babayeho nabi, babashenyeye n'inkambi kandi badafite naho bajya. Bivuze ngo ibintu byose Kinshasa ivuga ni ibyo kuyirengera no kubogoza. Muri Kinshasa wayitegaho iyi mvugo yindi. Iyi mvugo Ivugishije ukuri. Kinshasa yo ikigomba kwemera nibi bintu abantu bari kubona ngo bimeze gutya na gutya, ngo biragenda gutya na gutya, ibyo rwose ni ukubyihorera. Urabyumva? Ni ukubyihorera, abantu bakabyihorera bakamenya ikijya mbere. N'iyi retreat, iyi retre urimo kubona bari kuririmba bavuga, ndagira nkubwire ko ni umutego mubi cyane kuri Kinshasa, kuri FDLR, kuri Wazalendo na FDNB. Ni umutego ukomeye kuko uhe mutego se no gutsindwa kurinde ntuze umuntu asubira inyuma atatsinzwe. Umuntu asubira inyuma yatsinzwe, AFC yatsinzwe. Samu uri kugenda mu cyerekezo cy'imbere ugasanga hari ikintu wibagiwe mu rugo cyangwa kidatunganye neza, nta wari uri kukwirukaho, ugakata ugasubira mu rugo. Kuki se ntaba nsanze imbere nta nzira ihari? Ibyo nabyo ntabwo cyaba kigusubije hari ikintu wibagiwe. Ubwo ntiwaba ugiye mu rugo, waba ugiye gushaka indi nzira. Hoye njye ndi kukubwira nta muntu uri kukwirukaho. Wari uri ahantu, nta muntu uri kukwirukaho, urahavuye ugiye ahandi, nta muntu uri kukwirukaho. Cyangwa se aho wari uri wowe urabizi neza ko nta kibazo uhafite, nta n'icyo ubaye, ariko urabizi neza ko ejo n'ejo bundi uramutse wavuye waba ugize amahoro mu gakeya, kandi hari n'ibyo watuma bihoshoka. Ntawe ubikubwirije, nta n'ubigutegetse, wowe urahavuye uvuye nko ku birometero 3 usubiye inyuma aho ibirometero nka 5. Ubwo ubukoze iki? Ubufashe babandi uri gutekereza ko bashobora kuzakubera ikibazo, ukabereka ko aho wari uri nimba bahakeneye cyangwa se ari ikibazo, ubaye uhavuye wiyegereye inyuma. Burya mu bundi buryo uba uri kuboshya. Uri kubyumva? Uba uri kuboshya uti niba kuba narinde hano byari ikibazo kuri mwebwe kandi mutanahankura, njye ndahavuye muhazi. Turi kumwe? Ndahavuye muhazi, nabo koko bakahava. Bamara kuhava koko namwe koko mukajya mwahaza, bisobanuye ngo mushobora gushyugumbwa mukaribwaribwa mukumva ko naho bari mushobora kujya kuhabakura. Uwo ni wo mutego nakubwiraga. Kuko ndaguhamiriza neza ko bari buze kumenya aho AFC ivuye, ariko ntibari buze kumenya aho igiye n'ikigiye kuhakora. Gusa ikintu cya mbere gikomeye AFC iri gukora, iri gusekiriza ibice yabohoye. Ibi bintu kuki utabyumva ko ahubwo hari uburyo Amerika yayisabye mwibanga timube muvuye aho, kubera ko cyane cyane mu gusubira inyuma tubona biba ari uko Amerika yavuze. Umva nkubwire wowe, cyatari Amerika yabibabwiye, umva nkurabure, muvaho. Muri Kongo hari ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga. Biri mu byo Amerika itifuza. Turi kumwe? Biri mu byo Amerika idashaka.
no mu byo bagiye basinya muri akoro harimo ko Tshisekedi bagomba kumureka akarangiza manda ye. Turi kumwe? Mu byo Colonel Nanga arwanya bya mbere muri Kongo, arwanya ko itegeko nshinga ryahinduka. Turi kumwe cyangwa ne turi kumwe? turi kumwe. Sawa. Ibi rero uri kubona AFCM 23 iri gukora. Iri kubikora Tshisekedi afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Umunsi uzumva uziko na Joseph Kabila yasohoye ikiganiro n'itangazamakuru nawe avuga ko itegeko nshinga ritagomba guhindurwa. Umunsi uzumva Kinshasa yanzuye neza ko igiye guhindura itegeko nshinga. Ariko uziko aba bantu bose uri kumbwira nta kintu bavuze kuri Kinshasa. Kandi aribyo ndi kukubwira. Ntacyo bavuze kuri Kinshasa. Ariko bayambuye ubutaka. Igomba kurwanira. Wibuke ko Kinshasa iramutse ikoresheje referendum ngo itegeko nshinga rihinduke. Ntibagenzura Kinshasa. Goma. Buretse nako ntibagenzura Goma. Ntibagenzura biriya bice. Na Bukavu n'ibindi. Uzi icyo bisobanuye? Bari abaturage ntibatoreye referendum. Turi kumwe cyangwa ne turi kumwe? Turi kumwe cyane. Turi kumwe cyane? Kandi uzi ko bakomeje kuvuga ko ari abaturage ba Kongo kandi bari muri Kongo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo bo bakomeza kugendera ku itegeko nshinga rya mbere. Kinshasa igatora iryayo. Papa. No sabwo mu matora bura bizagenda ute? Mu gihe FC izabitari kandi aribyo ndi kukubwira nyine abakongomani batari gushaka kubyumva. Ndakubwiye ngo nibashaka guhindura itegeko nshinga kandi batagenzura bino bice. Turi kumwe. Ntabwo abaturage bo muri biriya bice bo bazatora ibijyanye no guhindura ririya tegeko nshinga. Urumva ko batazaba barimo. Nibatabamo rero bariya bo muri AFC 23 bari muri biriya bice bo bazaguma kuri rya tegeko nshinga. Kandi bari mu gice bigenzuramo. Kandi abo baturage babo ntibazaba baratoye kuri rya tegeko nshinga Kinshasa iri kugenderaho. Already Kinshasa izahita igira itegeko nshinga, amategeko nshinga abiri. Uri kunyumva neza? None se ubundi utekereza ko ba Colonel Nanga hariya baburiki? Bafite ubutaka, bafite abaturage, bafite inzego z'ubutabera, bafite inzego z'ubuyobozi. Nigiye. Hariya barabura itegeko nshinga kubera atari igihugu. Turi kumwe? Barabura itegeko nshinga bagendera ngo ibyo dukora tugendera kuri itegeko nshinga. Kinshasa yibeshye igatora iri itegeko nshinga rishya. Batarabanje kwigarurira biriya bice ngo n'abaturage bo muri biriya bice baritore. Ubwo Kongo ahita igira ibice bibiri bitandukanye bifite n'amategeko nshinga abiri atandukanye kuko bari abananga bari muri Goma nabo ntabwo bazemera ririya tegeko nshinga rya Kinshasa rishya. Babizi neza ko byaba ari bibiri se cyangwa byaba bitatu? Byaba ari bibiri gusa cyangwa byaba bitatu? Ibiki bitatu? Katanga so yo uri kuyishyira he? Oya. Keretse Katanga nayo. Ko Katanga itari kumwe ntago yigeze ubwo nayo yaguma ari abiri kuko ubwo nayo yaguma kuri ririya rya kera nkuko AFC nayo irigenderaho. Yego. Ubwo bo baguma ku itegeko nshinga rya kera iyo Kinshasa n'abayishyigikiye nabo bakagira gute bagatora irindi tegeko nshinga. Ariko urumva ko kwibeshya guhindura itegeko nshinga batarigarurira turiya duce birashyira leta ya Kinshasa mu kaga, biraza no guhereza legitimite abantu bo muri AFC 23 kuko bazagumana n'iryo bagenderagaho, ntibazaba banatoye iryo rishya rya Kinshasa. Iryo rya Kinshasa rero batatoye ntibazarikurikiza mu bice babohoye. Bivuze ngo noneho bari abantu bo muri AFC 23 ikintu cyose bajya bakora bajya bagikora bagendeye kuri rya tegeko nshinga ryabo rya 2006. Aho ngaho rero wibuke ko bafite ubundi buyobozi bubangikanye n'ubwa Kinshasa. Ikintu gikomeye bakagira ubucamanza bwabo butandukanye n'ubwa Kinshasa. Ikindi kintu gikomeye ndetse cyane ibyo byumve kandi ubyiteho, ibintu bikomeye kandi cyane bisobanuye ngo Amerika mu gihe izabona ko ikifuza Kongo kuguma ari igihugu kimwe
kandi Kinshasa ikaba itarabashije kurekipera ubutaka yambuwe, igashaka guhindura itegeko nshinga, izakoresha uburyo bubiri. Ishobora kuvuga ngo nimba mushaka guhindura itegeko nshinga, hari ibice mutagenzura, ubwo ntibari buze kuritora, muraza kugira ikibazo. Icya kabiri, bashobora gukoresha nanone AFCM 23 bagakoresha pressure kugira ngo Kinshasa idahindura itegeko nshinga. Pressure ikaba iyihe? AFC kongera ikubura intwaro, noneho ikarasa, bikaba bibi cyane, bakabura n'ubwo buryo bwo guhindura n'iryo tegeko nshinga, bagafata n'utundi duce, bikaba ngombwa ko Kinshasa bayistopa ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga. Impamvu ni iyi. Impamvu nuko nibahindura itegeko nshinga muri Kongo, izi manda ebyiri za Tshisekedi zirahita ziba imfabusa nk'utaraziyoboye, atangirire ha zero. kandi bamwe mu bakongomani barabyifuza, abandi rero ntibabyifuza, barimo n'aba bamwambuye ubutaka. Urumva ko bashobora kandi bakerekana impamvu ituma babyifuza ari ukubera ko ngo mu gihe u Rwanda ruyobowe na Perezida Kagame, bazakomeza, Kongo ifite kuyoborwa na Tshisekedi. Buriya rero wumve ko abatifuza ko itegeko nshinga rihinduka muri Kongo bose, abatabyifuza bose barahita basanga Corneille Nangaa. Kuko Corneille Nangaa ikintu cya mbere arwanya ni uko itegeko nshinga rihinduka. Joseph Kabila Kabange nawe mbere wabanje gutangaza, aravuga ngo Tshisekedi uramutse uhindura rino tegeko nshinga, abaturage uzatubona mu muhanda tuza tukwirukaho, kandi wari Kinshasa. Kabila we nubwo atabitangaza ariko nawe ari yamaze kuvuga ko nawe adashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Ndavuga kujoininga nde Nangaa ejo bundi yasohoye ikiganiro ari hehe? Arigo ibyo twibitindaho. Yego, afite za PPRD, afite Sovoro Kongo, afite FCC, ari hariya nk'umuturage afite urugo w'umukongomani udafite ikibazo. Yego, ibyo ngenda byemera gutyo bivuga rwose, nta kibazo mbifiteho. Gusa icyo nshaka kukubwira jewe nuko opposition iri imbere muri Kongo hari itifuza ko itegeko nshinga rihinduka, abari hanze ntibifuza ko itegeko nshinga rihinduka. Kongera kuri aba bambuye Kinshasa ubwo butaka, nabo ntibifuza ko itegeko nshinga rihinduka. Harya n'abakongomani nabo bande bari mu bice buriya bayoborwa nande? Bande bano bigoma na Bukavu bayoborwa nande? Na Corneille Nangaa. Ese abanyeshuri aho bagiye gukora ikizamini cya leta bakora ibi? Bakora iki ikizamini cya leta? Bakora ikizamini cya leta kivuye Kinshasa, aho cyava hose barabyohereza. Kinshasa si irwemba barimo n'abaganga. Cyakoze kara kantu ko yakoze noneho, ariko bakagendeyeho bavuga ko ngo impamvu bari kubikora nuko bafite amakuru yuko very soon bazabigarurira. Ahubwo nuko biriya bari barakoze byonyine ubwabyo byasigaga leta icyasha. Wowe uri kuvuga ko ubutaka uzabugaruza kandi ko byose bikiri ibyawe, ko bari ari abarebere, warangiza ukanga guhemba abakozi. Uranga guhemba abakozi ba leta ahantu hari abarebere, ubyanga nkande subwo. Ubuse na ba meya barahembwa, buretse ahubwo n'amabanke baraje bayafungure. Wowe urafunga amabanke gute? Urafunga amabanke akorera arimo amafaranga y'abaturage ute ngo nuko hari abarebere? Ibi byose Kinshasa izagenda ibikora ntawe ibwiye. Nimba ari abarebere ukaba uvuga kuri no mu nzira zo kubarwanya, reka abaturage bakomeze bafilinge ubuzima bwa leta, bahembe abakozi ba leta, bahembe abaturage, bagende babikuza amafaranga yabo mu mabanke, amashuri akomeza akore, amavuriro akore, ndetse nibinaba ngombwa icyo ugomba gukora ni ukurwanya abo bantu ukabakuramo aho ngaho. Ariko imirimo yose ya leta igomba kubirimo. Rero iyo ufashe imirimo ya leta yose ukayihagarika, nawe ubwawe uri kugira uruhare mu gukora balkanization cyangwa sudanization y'aho hantu. Nabyo biriya ni icyaha leta yakorera kandi ikabikora itabizi, leta ya Kinshasa. Naho bitandukanye na biriya bigambo Tonton Skol Papa Mensonge yirirwa avuga. Biriya ubona Patrick Moya yirirwa avuga atashishoje, atitaye ku bindi, gusa ngo abantu bari buze kumukomera amashyi ngo yavuze u Rwanda. Uzi ko nta kindi kintu kiri hariya gituma bikora, iwe gusa ngo yavuze biriya akavuga ngo u Rwanda ngo abantu bose bahita bamuha amanota. Biriya ni ukwikina, biriya ntacyo bivuze.
birase birangira bitanze ihereza rita aho yabivugiye se akavumbura inyungura amagambo mashya akazagira ibintu bitameshe papa mensonge hari icyo byatanze ntacyo ikindi kinyoma yagukanye ko FDL rega bafite urugamba rundi rukomeye muri za ngamba kwa turi kuvuga zindi zikomeye hiyongereho n'igitutu cya Amerika cyuko bagomba kurandura FDL oya Sam byahindutse Amerika ndayikunda rega Amerika bana beza cyane bahera utuntu bahinduye dukise uzi ko ejo bundi Masade Boros yongeye yabora inama ibiva mu nama zose za UN Security Council ikivamo no ku Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo muri Kongo u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi ariko nabuze ahantu na hamwe bibagiwe kuvuga ko Kongo igomba kurwanya FDLR nejo bundi babisubiyemo inkuru zose zo muri Kongo abonye ko zaje zivuga ngo u Rwanda Amerika yongeye gusaba u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse n'abasirikare ako kanya byako kanya bibagirwa ko yavuze ngo ariko n'ikibazo cya FDLR Kongo igomba kukirangiza umva kantu keza Amerika yongeyemo Kinshasa igomba kurwanya FDLR mu bice igenzura kandi bamaze kuvuga ko FDLR yose ngo iri mu bice AFC yafashe ibyo sibyo nshaka kureba ahubwo ndashaka kureba impamvu ako kantu Amerika yakanazemo kandi kakavuga ityo naho ibyo Kongo ivuga byo byihorere turabimenyereye turabizi neza ko Patrick Muyaya leta Kinshasa ivuga ko FDLR ari pretext ari ikintu kitabaho uri kunyumva neza icyo bakabanza bakakivuga gutyo kikumvikana gityo mu kandi kanya bakaza bati no niyo yabiriho iri mu bice bagenzura bigenzurwa n'u Rwanda na AFC 23 Amerika si ibigoryi yuvuga ibyo ngibyo kandi warasinyiye ko uzayirwanya ibiri kukumva Masade Bolos yazanya akantu gashya noneho Kongo nive muri bya bindi givuga byo kuvuga ngo FDLR zihari ziri mu bice bigenzurwa na AFC 23 RDF Amerika itoya ibyo ni mu bireke Kongo mugomba kurwanya FDLR mu bice mugenzura wigeze ubona bakagarukaho cyane oya Kongo ntiyakagarukagaho cyane kubera ko Kongo kirengagiza ko yavugaga ko ubundi twebwe turajya kubarwanya tubarwanyiriza iki cyaturo barwanya dute kandi bari mu ibice bari barimo nibyo byafashwe n'u Rwanda na AFC 23 ntuzi ko ariko baririmbaga nshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro dukora ubu noneho Kongo Masade Boros no babivuze Kongo yasabwe kurwanya FDLR mu bice bitarimo AFC 23 mu bice bisigaye igenzura iyo ni Amerika bisabye Kongo bataweza kweli nta kintu umvamo umutego nta kintu umvamo umutego umushibuka mwebwe Kongo namwe ni muri izo story zanyu z'ububondo z'ubwana z'imicanda muza mutubwira ngo FDLR ni pretext that's one iyo ni nka Amerika niko ibyumva kuba ari pretext ntitubyemera cya kabiri kuza mutubwira ngo bari mu bice byafashwe na AFC 23 nabyo ntitubyemera nka Amerika none aha nimujye gusenya no kurandura FDLR iri mu bice bikigenzurwa na Kinshasa mbo ibyo kugira ngo byumve unabitekerezeho nuko waba uri umuntu gusa ukeneye kumva uko buri ruhande rukwiye gukora uri ku ruhande rwa Kinshasa nka gutya turi kubivuga arazavuga ati ibyo se nibi uri kuvuga uri ku ruhande rw'u Rwanda nawe umva ko ntacyo avuga ku Rwanda nawe azabwira ati sibyo ngibyo byo nibiki ukuri guhari ni kumwe leta zunze ubumwe za Amerika zirasaba duhere ku nama yabaye delegation y'u Rwanda na delegation ya Kongo byongera guhurira muri Amerika bagasohoka banzuye ko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo Kongo nayo igasenya FDLR ikayinetraliza icyo ngicyo bavuye bacyumvikanye UN Security Council Masade Boros aragarutse u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda nyuma yo kuzikuraho rukanakura ingabo muri Kongo ntiyibagirwa ko Kongo igomba gusenya FDLR abigarukaho arangije none anongeraho ko igomba gusenya FDLR mu bice byayo igenzura ititaye cyangwa kwirirwa ivuga ngo mu bice birimo AFC 23 ni FDLR papa mu magambo make uzi icyo bimpa birampa ko Amerika
ni ikibazo cy'igihe gusa izabaza Kongo icyo yakoze kuri FDLR. Kandi Kongo yongeye kuyibaza, amenye ko yongeye gusinyana n'Abashinwa. Kongo Yongeye gusinyana nabibonye Eh. nabibonye Kongo Basohoye yongeye urugamba gusinyana se. n'Abashinwa muri diri y'amabuye y'agaciro, amasezerano mashya. Kandi buriya abantu batabizi ikintu Amerika idashaka. Nukongera guhurira n'Ubushinwa hariya. Yego. None Kongo yagaruye Abashinwa. Nakubwiye gute wowe? Iyi retreat, iyi retere y'ingabo za AFC 23. Ahubwo ubu rero aba batipe baragera Kinshasa. Ndakurahiye. Abantu nta makuru bafite. Ndakurahiye. Boba natanze wenda niyo nkuru tugiye gusurizaho ya abantu bazi ko mu bintu byari bikubiye muri ya masezerano ya Doha. Harimo guhererekanya Imfungo. Yego. AFC yateye intambwe. Irazirekura. Nimwakira imfungwa zanyu. Kinshasa itireka reka. Timwohereje maneko. Tubari kuri imfungo 5,000. Kuko biri mu masezerano twasinye kandi muhora mubadusaba. Kongo itireka reka nabo dushaka. Ivyo bintu mu bigumane. Kongo iri ku rwego rwo kwanga n'abasirikare bayo. Ntabwo ikibizera. Ariko akezera kurushare wowe. Sinavuye mu bice byaduye. Uri kubyumva? Bamaze imyaka 2 yose bafite. Ubu abuzi babara bateyemwe ibiki. Ubu rero Kongo ndiri no kwemera abasirikare bayo. Akibaze nk'ibyo bintu kubitegereza. None utegereze ko uhita wibuka ko u Rwanda rwo rwahise runabashyira mu ngabo abantu bahoze muri FDLR. Yego. Ababishatse kagari Kongo yo yatangiye kubanga. Kongo. Biroroshye. Wakongera nanone ukibuka ukuntu AFC ifite ingabo zigera hafi 40-50. Ukakubwira ngo barwanira ingabo. Baneze kumara ko ngo RDF iri gucyura ingabo zayo. Iri gucyura ingabo zayo. 50 se AFC ifite. Wangu Samu. Aba bantu bose uri kubona bari gutegereza ibitangaza ngo AFC ivuye mu bice yafashe. Ese ubu igitangaza biraba byitarekire kurekira no kugira gute? Gusubira inyuma. Kugira ngo rekire pour mieux sauter. Urakoze cyane. Kugira ngo ugaruke buro zarebe ushaka gusiga kiramende usubira inyuma. Ibi byose uri kubona no gutanga umugabo ku isi nzima. Hari igitangaza makuru kitarandika se ko AFC yavuye mu bice yasubije ibice byinshi. Byanditse. Bandika ngo AFC RDF. Yego. Sawa rero. Imperial Office. Oya. Ariko retreat no kugira gute? So gusubira inyuma. No kuva mu bice abantu bafasha bagasubira inyuma. Biriya niko bategereje ngo igisirikare cy'u Rwanda ni kuri akizataha kiramutse kiri muri Kongo. Ni kuri abatekereza ingabo z'u Rwanda zataha. Zigaturuka Rubero. Zari ziri Rubero se. Ubwo sizo zaba ari ingabo z'u Rwanda ziri Rubero. U Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi. N'ingabo z'u Rwanda niyo zasubira inyuma. Ntiwabona ziturutse ku birometero birenze 5 uvuye ku mupaka. Wabuze impamvu? Igihugu burya kiba cyemerewe kwashyira ingamba z'ubwirinzi byabaye ngombwa. Ushobora kurenga umupaka wawe ukinjira mu kindi gihugu ibirometero utarenze 5. Kimwe nuko nabo abanzi b'igihugu ntibagomba kujya ku birometero 5 cyangwa munsi yabyo ku mupaka w'igihugu bashaka kurwanya. Ntabwo rero n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zirenze ibirometero 5 niyo zaba ziriho ziri ku butaka bwa Kongo. Icyo ngicyo abantu bakwiye kucyumva bakanakaraba mu mutwe gutekereza ko ingabo z'u Rwanda zaturuka Rubero babivemo, gutekereza ko zaturuka Fizi babyibagirwe. Kayo nguko reka dushimire abantu twabanye tuze gusubira mu kanya makuru yo ni menshi arahari turaza kubagezaho nandi n'ubundi mu kanya ari bube agezweho. Asante sana Sempa. Asante sana Sam. Turabakunda cyane, mukore subscribe, like, comment na share. Ahasigaye mukomeze mubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Asante sana.